Zdravo ekipa, vrijeme je za novi video. Evo nas ispred metro stanice Novokosino. Danas idemo u Sergejev posad, obilazak Sergejeve lavre, jedan manastir. I to je to, krećemo. Kamerman, gas, kamer, put, kablove, idemo. Nemojte ljudi da vam dva put govori, znači zapratite kanal i to kako ide, nemoj 1000 i nešto pregleda, a tamo 30 pretplatnika. Stigli smo metrom do stanice VDNH, odakle idemo autobusom do Sergejevog posada. Evo nas, iskrcali smo se u Sergejev posad, stigli. Sava Ivanović Mamontov, čovjek koji je počeo proizvoditi matruške. Sergejev posad, onako fin gradić Omanji, nalazi se na neki 70 km od Moskve, nekih sat vremena autom, sat i po autobusom, iz Moskve do Sergejevog posada. Evo nas, ovo je Smotrova plošćadka, pruža se pogled na Svjato-Trojicku i Sergejevu lavru, manastir koji je opasan zidinama kao krem bijele zidine. Inače, manastir je osnovan 1337. godine, prije nekih 700 godina. Na ovom spomeniku isto piše 700 godina Sergejeve lavre. Evo nas, idemo polako prema Sergejevoj lavri. Dok idemo usput, pustit ćemo dron da pogledamo malo iz ptičje perspektive. Tu je turistička karta Sergejeva posada. Mi smo tu ispred. Vežite se, polijećemo. Evo nas tu blizu, prolazimo kraj jednog zanimljivog objekta, restoran urađen u tipičnom ruskom stilu, drveni, sve izrezbareno, najviše daska, ali je prelijepo za pogledati, ukrašen maksimalno. Manastir je ogroman, pogledajte samo zidina kolike su, baš ogromno. Evo nas tu gdje trebamo proći ispod ceste do manastira. Tu se prodaju
Razni kape, ušanke ruske, suveniri, babuške, matruške. Nema što nema, šalova, majica, magneta. Ovdje su majice, ima i stvarno zanimljivi. Pogledajte ove, pratite bazar. Pošto sam prvi put ovdje došao, sad jelde mora da se uzme jedan magnet, da ima šta na frižider da se stavi. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно один магнит? Можно. Вот такой. 50 рублей. Такой? Такой. Сейчас обойду и сдам вам ключ. Там уж не будет. Да. Матрешки красивые. Вот эти стоят, знаешь, сколько? Ну и какие? 1800. Очень Спасибо. Prošli smo ispod ceste, tu je i umjetnica. Ovo je spomenik prepodobnom Sergeju Radonježskomu, inače osnivaču ovog manastira. Evo nas ispred, pa da uđemo unutra. Zato smo i došli naravno. Ikone raspisane kroz prolaz. Inače svuda po zidovima su i po plafonima ikone. To je prolaz kroz tvrđavu dole zidine. Ovo sve što smo prošli to je debljina jednog zida. Ovo vamo je druga arka, ova isto zidina kroz koju se prolazi, ogromno je sve široko. Dok prođete kroz zidove, odmah se otvara pogled na crkve, na kupole ukrašene. Priroda fina, drveći, cvijeći, naroda ima tu i tamo, turisti sve. Baš je onako sređena. Inače ovaj manastir obiđe baš mnogo turista.
Ovdje se dole baš vidi red, čekaju da vide mošti Sergeja Radonjiškog. Inače je nedelja danas, 21. avgust, mnogo ima ljudi, vjernika. Ulazit ćemo u neke od hramova, ali mislim drže se službe i neću moći da snimam, ne mogu ja sad ko indijanac kakav kamerom mlatiti okolo. Ovdje je istočnik svete vode, ljudi sipaju, jel, izvor, ljudi sipaju, tako pa nose kući. Fino urađeno, ukrašeno. Baš se. Ima jako dosta objekata, velika je površina manastirskog kompleksa. Ima ovdje crkve, hramovi, manastiri, tamo je trpezarija. Evo idemo, ovo je trpezarija i tu je muzej. Muzej, kuhinja, ima isto jedan dio kao crkva, hram, ima ikonostas. Tu nema danas, ne vrše službu pa ću da pokažem, da snimim. Idemo unutra. I ovdje po zidovima sve ikone urađene. Naslikane. Tu je trpezarija, jel ovaj prvi donji deo. Idemo izaći na drugi sprat. Tu su zvona razna, ima ih dosta. Ikone. I to je to, evo nas izlazimo. Sad idemo polako prema izlazu. Pa ćemo otići da obiđemo još jednu crkvu, tu koja je van zidina. Mora se izaći pa okolo proći skroz. Evo nas kod onih arki kroz koje smo prošli na ulazu. Evo nas, izlazimo. Tu ispred ima ploča jedna na kojoj piše da je 1608. godine do 1610. godine
2 godine u opsadi su držali Poljaci, opkolili su tvrđavu, jel, manastirski kompleks, opkolili i 2 godine držali. 30.000 Poljaka je bilo, a unutra u zidinama je bilo 3.000 vojnika i naravno Dolgoruk i komandovo i uspjeli su da odbrane. Ovo je pogled na manastirski kompleks s donje strane. A evo nas, tu crkva nalazi se nedaleko od kompleksa. U jako lošem je stanju. Počela je restauracija. Obiće ovo malo da vidimo, mala je, nije velika. Aha, da vidimo šta piše na ovoj ploči. Spomenik arhitekturi. Zaštićeno gospodarstvo. Evo nas unutra. Ikonostas. Mala crkvica. To je bilo to, džokeri, za ovaj put. Ako vam se svidio video, lupite like, subscribe.